ibihe byiza abakunzi ba Iwacu News 24 muri hagiye hatandukanye turizera ko muri amahoro turaje ngo tubageze amakuru y'ibyiriwe bivugwa ibiri kuvugwa mu ijoro rwose byose tugiye kubagezaho muri aya makuru icyo mukora ni ugukora like rwose mbere na mbere yuko mukomeza amakuru kugira ngo YouTube irushe kugeza amakuru ku bantu benshi ndize rubabera Nzigiyimana tugiye kubana mu makuru aho tuza guhera kuba u Rwanda rwisanze mu bihugu 10 byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bitumiza intwaro nyinshi ubwo byumvikane mu bihugu nyine bizicuruza turaza kwerekana kandi uburyo hari muvoma idasanzwe by'umwihariko muri ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba nyuma y'uko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame avuye muri Kenya ubu tuvugana Dr William Samoei Ruto uyobora igihugu cya Kenya nawe ari Kigali ese izi ngendo zihatsiki turaza kubirebera hamwe turaza kubabwira kandi uburyo abarinzi ba Perezida wa Misiri mu gihugu cya Uganda bakubiswe kakahava turaza kureba inkurikizi y'ibi byose tuze kwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa kurasana kw'aba garde republique bo kwa Kisekedi irasana rero ryatewe n'iki ese abarasanye havuyemo iki baba bitabye Imana cyangwa se baracyahumeka umwuka bazima byose ni muri aya makuru byumvikana yo dufite ni menshi. Perezida Donald Trump mu gihugu cy'Ubushinwa yakiwe rwose nk'umwami kuri red carpet nini cyane wanasuzanya na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping mu buryo ubona ko bari bakumburanye ikaze rero muri aya makuru tugiye kubaramburira rwose ani mugiye kure kandi mufate akanya muyakurikire kuko harimo byinshi by'ingenzi. Reka aya makuru tuyahere kuri iyi nkuru igaragaza ko u Rwanda ruri mu bihugu rwose 10 bya mbere byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bitumiza intwaro nyinshi. Raporo y'ikigo mpuzamahanga gikora ubushakashatsi ku mahoro cya Stockholm International Peace Research Institute igaragaza ko rero nubwo yinjizwa ry'intwaro muri Afrika ryagabanyutse ku kigero cya 41% ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bikomeje kongera ubushobozi bwa gisirikare binyuze mu kugura ibikoresho by'intambara bigezweho. Muri iyo raporo rero ishingiye ku mibare yo hagati ya 2021 na 2025 yashyize u Rwanda mu bihugu 10 bya mbere byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bitumiza intwaro nyinshi aho ruza ku mwanya wa 10. Iki kigo rero kigaragaza ko mu by'ukuri u Rwanda urwihariye 3.5% by'intwaro zose zinjizwa muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara muri icyo gihe aho rero agaciro kazo kageraga kuri miliyoni 118.73 z'ibipimo n'ubundi bya Trends Indicator Values cyangwa se TIV. Iki kigo kandi gikomeza kivuga ko kandi u Rwanda rwaguze ibyo bikoresho bya gisirikare mu bihugu birimo Turukiya, Ubushinwa, Uburusiya, Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere yuko icyo gihugu gifatirwa n'undi ibihano ubwo n'u Rwanda mbere yuko u Rwanda rufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo no guhagarika n'undi bufatanye mu by'intwaro. Reka dukomeze nandi makuru ubwo duhite twerekeza muri aya ari kuvuga ko Perezida Dr William Samoei Ruto ubu tuvugana yageze i Kigali rwose yakirwa neza cyane na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inkuru ihari iravuga ko uyu Dr William Samoei Ruto yageze i Kigali azanye ubutumwa bukomeye cyane ku cyerekezo gishya cya Afrika rero igomba gutanga kwiyubakira ejo hayo ikoresheje ubushobozi bwayo. Ubundi ejo hashize hari inama i Nairobi ubwo yari n'ubundi ayoboye Africa Forward Summit afatanyije na Perezida Emmanuel Macron. Perezida Ruto yavuze ko ikintu gikomeye cyane ari ko Afrika gifite umutungo n'ubushobozi bihagije ariko igihe kigeze ngo ibyo byose bive mu mibare bijye mu bikorwa.
yagaragaje ko ku mugabane wa ngo hari umutungo urenga tiriyari enye z'amadolari ushobora kwifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo no guteza imbere ingufu ikoranabuhanga ubucuruzi n'inganda. Ikibazo rero suko Afurika ibuze ubushobozi, ikibazo ni ugushyira mu bikorwa n'ubundi ubwo bushobozi bakabishyira nyine ku murongo. Uyu Dr. William Samoei Ruto uyobora Kenya ari Kigali, ubwo rero ubwo butumwa bwe aje buhuza neza n'umwaka wa Africa CEO Forum 2026 igiye guhuza hamwe n'ubundi abayobozi, abashoramari n'abikorera bafite icyerekezo kimwe. Afurika ikora n'ubundi Afurika ikora, Afurika yiyubaka, Afurika ihuza imbaraga. Ubutumwa rero n'ubundi ngo ni bumwe, Afurika ngo ntishobora gucuruzanya neza hagati yayo mu gihe ibihugu byayo bitarahuzwa n'imihanda, ibyambu, ingufu, ikoranabuhanga n'isoko rikora neza. Kuba Perezida Ruto rero ari Kigali ni ikimenyetso cy'uko hari urugendo rushya rwatangiye. Afurika ngo itakiri ku rwego rwo gutegereza, ahubwo iri ku rwego rwo gukora. Urugendo rero rwa Dr. William Samoei Ruto nabibabwiye ruje rukurikira urwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe akubutsemo hariya mu gihugu cya Kenya, aho yarari muri inama ya Africa Forward, aho yari yayitabiriye rwose, agasiba kujya mu muhango wo kurahira kwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni akajya muri inama. Ubwo rero iyi nama itegerejwe i Kigali, William Ruto nawe yahise afata indege aza amukurikiye. Reka twerekeze mu yandi makuru menshi ari kuvugwa by'umwihariko mu byerekezo bigiye bitandukanye. Babwire ko abasirikare babiri baba FARDC mu mutwe witwa Hibu, abasirikare rwose bishwe nyuma yuko barasanye ahitwa Simbi ndetse na Katanga, angaha ni muri site ya Angakulo. Abasirikare bivugwa ko bahanganye cyane na Wazalendo, maze ni Wazalendo bo muri CNPSS. Ubwo rero kuri uyu wa gatatu bivugwa ko abasirikare rwose bagize gushyamirana cyane na Wazalendo, maze batangira kurasa Wazalendo irabarasada yabahamya mu cyico, nuko basiga ubuzima. Aha ndabona ari muri Barara y'amajyepfo, muri groupement ya Barara Sud, hose ni muri secteur ya Mutambara nkuko societe civile ibitangaza. Twerekeze mu yandi makuru. Amakuru ahari ni menshi kandi arakomeye. Reka mitenerekeza hariya mu gihugu cya Uganda, ubwo Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi yagiraga mu gihugu cya Uganda hariya kuri Entebbe ku nzu y'ubutegetsi rwose kwa Yoweri Kaguta Museveni. Abasekirite bamurinda maje gushyamirana n'abarinda n'ubundi inzu y'ubutegetsi ya Uganda, maze bafatana mu mashati bararwana, induru ziravuga. Ahangaha rero ni bodyguard ba Perezida el-Sisi wa Misiri barwanye n'aba Uganda. Ibi rero bigaragaza mu by'ukuri ukutubahana hagati y'abarinda abakuru b'ibihugu muri Afurika, dore ko n'ubundi ku munsi wo kurahira kwa Museveni hagaragaye indi mirwano ikomeye cyane hagati y'abarinda Perezida Museveni, abasekirite nyine ba Uganda, ndetse n'abarinda Perezida wa Sudani uyu nguyu ni Salva Kiir. Bo rwose baranabakubise noneho babaciraho amakote. Ntituzi ngo ahangaha aho byagenze bite, ese babaciriyeho amakote cyangwa se ubwo turaza kumenya inkurikizi y'ibi ngibi byose. Nuko mu yandi makuru ari kuvugwa hirya no hino, reka tubabwire ko kugeza ubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari kuvugwa amakuru menshi cyane nanone yo guhindura abasirikare, yo guhindura imirimo muri 23. Hano rero hagaragaye amakuru agaragaza ko Colonel Imani Nzenze yahawe rwose indi mirimo mishya muri iki gisirikare cya 23,
dore ko yahawe n'ubundi kuyobora diviziyo y'ingabo. Ubwo byose turaza kubikurikira turebe n'izindi mpinduka zikomeye zagaragaye muri 2023. Ubwo turaza gukora suivi tuze kubibaramburira mu makuru yacu araza akurikira ayangaya. Nuko twerekeje mu yandi makuru, Perezida Donald Trump rwose we yageze hariya mu gihugu cy'Ubushinwa, yakirwa neza cyane. Ndabona abafashe abakobwa beza b'Abashinwa n'abahungu bafite amadarapo, buri wese afite idarapo ry'Ubushinwa ndetse n'irya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump yagezeho indege acyuruka, hari tapi rouge nini cyane akigera hariya Beijing. Navuga ni uruzinduko, ni urugendo rw'amateka kuko ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimaze igihe gihanganye cyane n'igihugu cy'Ubushinwa, aho Perezida Donald Trump yagiye ashinja cyane Xi Jinping kuba ngo by'ukuri asuzugura Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse Ubushinwa bugashinjwa gushaka kwiharira amasoko yose yo kuvuga ngo hirya no hino ku isi. Perezida Donald Trump hano mu gihugu cy'Ubushinwa yajyanye na boss mwenyewe Elon Musk, ndetse ajyana n'umuhungu we, umuhungu yibyariye witwa Trump. Aha rero bikavugwa ko we na Perezida Xi Jinping bagomba gukomeza kuganira ku bijyanye n'ubufatanye mu bukungu, ndetse hakaganirwa ku kibazo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, by'umwihariko ku mikoreshereze y'uramuhora wa Hormuz, nk'uko amasoko dufite n'urakomeza abigaragaza. Aha rero Elon Musk bikomeje kuvugwa ko agomba kuba aganira n'abandi bashoramari bo mu Bushinwa ku buryo babyaza ingufu z'amashanyarazi, mu by'ukuri amazahabu, uburyo babyaza amabuye y'agaciro umusaruro hakorerwa ibikoresho byinshi bikoresha amashanyarazi, dore ko ari umushinga n'ubundi isi iri gushyiramo ingufu cyane. Ndabona rwose hano Trump na Xi Jinping baramukanyije neza nk'abantu ubona ko basa nkaho bakumburanye. Nuko na makuru menshi yavugwaga, ariko by'umwihariko reka ngewe mpiniraha mbabwire ko tuza gusubira n'ubundi makuru yacu ari imbere. Ariko mbere y'uko nsoza nabwira ko Perezida Emmanuel Macron yagize gutya yifotozanya na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ubwo ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwo bari hariya muri Kenya. Aho rero Perezida Emmanuel Macron we yagaragaje ko abantu bagiye bafatira u Rwanda rwose ibihano basa nkaho bibeshye cyane, kuko bagombaga kubanza kuganiriza impande zombi, aba Perezida Tshisekedi ndetse na Paul Kagame, hanyuma hakarebwa umuti wafatwa kugira ngo bafatire u Rwanda ibihano, kuko ngo byatumye u Rwanda narwo rudashobora kubahiriza inzira za politike ndetse na diplomasi, bitewe nuko n'ubundi rwamaze gufatirwa ibihano. Bashobora kuba bavuga bati n'ubundi twebwe twarahanwe, nta kindi turamira ngayo nguko. nibyo reka mbashimire abakunzi ba Iwacu News 24, tubararikira gukomeza gukurikira andi makuru kuri uyu muyoboro, ariko murushaho gukora subscribe kuko iyi channel izamutse rwose, byatunezeza natwe kandi kubikora n'ubushake, umutima ukunda gukanda subscribe ugeze kuri aya makuru ntacyo byatwara. Imana ikomeze kubarinda.